Dumba umva kwanga mbere nasoye umuziki w'Uburundi ubona gute abo bashini bacu babona gute muri iki gihe bashini barakora umuziki urabumva nta kintu cyanshimishije nko kubona umuhungu wanjye Rinogi ajya Rinogi niwe nari ariko natuka ko nta kigera ataraba umusitari umuhungu wanjye Rinogi arimo arakora utuntu turyoshye cyane umukuri Dramati arimo arakora ibintu biryoshye ariko Dramati karakteri yiwe iriguma ibyinyagiza mu mutwe karakteri ihura n'umuziki we nkumva birimo birangira gutya karakteri yiwe imeze gute uyinegura iki na karufa nako karaho kuko nagara akarufa sinshaka kuvukoresha ijambo karufa ni kwa gutwika kwawe ni kwa gukora ariko karaho sinzi kaba karimo karahubagurika ibintu ntabwo kabyumva neza ndamukundira kuba yitonda agakora ibintu bibe fresh akubise arashe kimya barashe kimya muri izi wanyu ndumva wita karufa nka Bruce Melody ikigugu inde wundi mbwiro wundi wari wose ushaka nkwereke nkandi nuko benshi ni ikigo yampano nama urumva vuga uwundi nkwereke badumba we ntugira aho uhagaze bakanga bakora muhayagize oya bari karatwika bari mu kazi Dumba ari umumesi Dumba iyo warayibonye se warayumvise urukundo mu bitabo usasinizera ko bibaho gushika umunsi muye nawe ndabikwamo ndabizi batuvuga ko natwe tutazi ndabizi ko ari benshi bakurondera amajwi lyrics chemistry yabo irarenze cyane iri hayi ninde na Monia yo boro ni nziza ariko promotion iracyari hasi urumva ingana navuze ngo promotion iracyari hasi how can we promote music yacu ku rwego rwo hejuru Dumba d'après ukuntu wewe ubyumva ibyo social media zigomba kujyamo kandi leta ibikenewe social media platform bakazegereza imbere abantu bakaba bashobora kugura internet kubera streaming nizo zisigaye zikora ino mizi bagomba gukora internet igomba kuba cheap abantu badashobora kubona bashobora kubona amagiga ku mafaranga make kugira ngo ba streaming izo ndirimbo turumva Uburundi nubwo bafite impano Burundi burusha abanyarwanda impano mu bintu byose bavuye aha urumva ariko rero ino minsi abanyarwanda baba bafite ibintu bishobora gutuma ndayikibo ibintu byabo bitera imbere bigera kure bafite platform nini uhereye kuri algoritme kwanza ya Google kuko bapostinze cyane trending zabo zirazino ikindi nacho Visit Rwanda urabona ko imaze gufata nka televiziyo nka Trace TV ikayinvestisamo kugira ngo abana babo baduge nikimenya last year harabaye ntuzenye Trace Award ibera mu Rwanda so ugiye kuraba playlist zose za Trace ariyo Rwanda ni kuvuga yuko promotion y'igihugu n'abartiste barimo so twe nico ndimo bifira we know since baba jeune babizi ariko none avec moi bizogera bigenda neza none ko umuziki wo mu Rwanda muri kino gihe tutakiyumva mu Burundi cyangwa utakivuzwa cyane mu Burundi bisigura ko Burundi atari igihugu Rwanda rukeneye muri promotion baba bararenganye cyane boss uko baririmba nabi cyangwa se uko batakirimba indirimbo nziza ariko harabaye mwicuka icyuka mwatanguye randireka nkubwire randireka reka nkubwire twagitanguye icyuka cyaje kubera yuko nta equilibre no kuvuga yuko twe twara playinga sana mwe muda playinga sana twakora concert twabahamagara amajana n'amajana ibihumbi n'ibihumbi ariko ntaze gukora concert no gufusha basi iriya market tujye ni market ya Burundi ni gwacu reka tuba fente reka nkubwire ikintu kimwe baja muri show bakabakorora kuri stage reka nkubwire ikintu kimwe ibimaze kubivuga ndiko ndabisubiramo abarundi babayeho
Satibi wowe ntabwo nakugeranya n'aba ngaba bakoze uruwa kera kandi urarwaniye cyane showbiz y'u Burundi. Umuziki w'u Burundi. Ni nayo mpamvu nababaye cyane kumva uvuga biriya bigambo. Kubera uri Satibi. Yagute? Uraho umuziki gakeya ntangize. Wakuravuga? Ngo niyo mpamvu nababaye cyane kumva uvuga ari amagambo n'ingufu ufise muri societe. Uganiwe ayahe kuba uri muravuga ngo abanyarwanda urari ikintu wavuze ni icyo kintu niyo cyaba cyarabaye uretse ko kitabaye ariko jewe numva ko icyo kintu kiguye mu matwi y'abarundi ako kanya erega Satibi umuntu ukora ku radio y'u Burundi aba ari umuntu nago aba ari icyuma. Jewe iyo nzirutse mu gitondo nigiye ku radio nkabona Satibi ari kuri live kwa Risudi koza abantu bakora ku radio y'abarundi baba ari kuri aya live baragukurikira baragusuva. Iyo Satibi ahagaze akavuga ati abanyarwanda bakoze ikipe bayita bagenda bagafata bakazajya bakura indirimbo z'abarundi kuri radio nyarwanda ku radio y'abanyarwanda ngo birakunda biraba umva nkubwire ndangize ibyo bintu Satibi yabivuze nta biba biza gutuma umuntu nguyu ari kuri live akora ku radio asubiyeyo niyo yaba ari maruvuga ngo arashaka kuvuza indirimbo bimuca intege kugira ngo aseme indirimbo y'umunyarwanda. Wowe deja ububaye virus nukuvuga ko ntabwo ubufashije ubwo ni uhatangira amakimbirane kubera bintu iyo bivuye ku muntu muto yanka Rinogi abantu bashobora kuvuga ati Rinogi nibwo akiza uno munsi azibiki because Satibi yarahari for a long time ubutangiye ikintu kinini gishobora kuzana amakimbirane mu bantu. So rero wowe niyo wabuze ibintu Satibi bijyanye n'ukuntu ngana hari ibintu utagomba kuvuga. Ariko Dumba reka Satibi yarabaye mu Rwanda. Satibi yarakoze ndi wa Davis. Music industry ya Kigali ndayizi presque kuguzuma. Yarabaye. So ibyo mvuze murabyumvishe cyangwa muri ko muraharira gusa. Uvuze ufise raison ku ruhande rumwe. Nukuvuga ko ntabwo naza umva Satibi sinanze nubwo njyewe ntabyemera ko ibyo bintu bitabaye ariko wowe ushobora kuba ubizi byaranabaye nje sinemeranye nabyo byaranabaye ariko just kugira ngo ukireye umwuka mwiza icyo cyuko uri muravuga randira arimo arabaza icyo cyuka cyajemo kugira ngo ukireye umwuka mwiza mu bantu ube n'umuntu wunga abantu aho kugira ngo bateranye ube nk'umuntu nawe ugishaka kugira ngo kibe ayo magambo wowe urayirinda niyo wabuzi ko ariyo kugira none wowe icyo wakoze nicyo cyavuyemo result dufite wowe icyo yakoze nicyo cyavuyemo ingaruka. Dumba ndashaka kukubwira ikintu kimwe igihe DJ Brian aje mu Burundi kuri yari concert ya Ben I think yaravuze ku radio wenyene I think yari Buja FM avuga ngo abarundi nasanze bavuze indirimbo z'abanyarwanda cyane kurusha twebwe uko tuvuze indirimbo z'abarundi mu Rwanda. Uravyumva kandi acaravuga ati muzodukunde cyane gutyo nimuzohagarike mugabo sinyabaza ko urwo rukundo twebwe iwacu mu Rwanda muzoruroba nje jabuze umunyarwanda. Ibyo ngibyo simbyanze nabyo yarabivuze none se njyewe muremera ko ntako ntagize ku bintu by'abarundi kuko narwanye abarundi n'abarwaniye ku ndirimbo zabo uri muzima. True ura promoting indirimbo z'abarundi cyane ariko rero bisigura iki bimenyesha ko nanjye nibura umuntu ashobora gufatira kuri jewe ntagira umutima mu mbega urazi yuko Dumba abaririmbyi benshi burya promotion zimwe zo mu Rwanda benshi batanguza baraposta twa video twawakora batanguvuga ati ebana mu Rwanda rero nabo ko baradukina bako bavuze indirimbo yego noneho imagine jewe sibyo jewe Dumba na influence mfite mu Rwanda nzindutse mu gitondo nkazajya nkora propaganda yo kwangisha abanyarwanda barundi byasa gute? Tonicho kabisa. Niyo mpamvu rero nanone niyo mpamvu nanone Satibi nawe agomba kumera uko nguko niyo naba mbizi ko none se simbizi randiri promoter sinirwa mbumva muvuga ngo no
abanyarwanda ngo urumva mwese ugasanga nibyo muri mwe muravuga mwese muri mwe muravuga ngo Dumba ngo baramutwohereje ngo Dumba ngo muzonyikisha jewe ngaha Dumba muzoza ndoma ndimo ndikira kunuza kubera randiri promoter yavuze ikintu umuntu ankubita gafuni muto Dumba genda kwishira ikibazo cyawe urakoze kuvuga yuko kucenya kuvuga iki kintu cyo kitakuguye neza ariko igihe cyose wewe uzoshaka kunyereka yuko ndi umugaragu cyangwa ndi something kitari special imbere yawe I have to educate my people too negezwa kubereka inzira Dumba yaciyeko cyangwa community ya Dumba yaciyeko kugira ngo igire ahigera system strategies everything byabaye nigeza kubimenyesha abana bakamenya ingene babigenza maybe ndabivugiye ku ruhame kuko ntago turi ahantu hamwe dushobora kwiyubaka niharagira twiyubakira ku marezo social by the way ikintu cyose cyabaye kugira ngo muziki w'u Rwanda utere imbere kuruta nicyo navuze sinashatse ngo nchire naka je u Rwanda rwarandeze urabizi ugiye runaka ariko politique yo gutera ntuterwe that's ya twafexe muri music ira twafekta cyane nukuvuga yuko marshe yacu harageze igihe iba gwanyo kandi si bibi ni tactic na strategy y'igihugu n'ubumenyi n'ubukomere bw'igihugu gishobora kwataka somewhere kitabaye attacked icyo si kibazo ariko kuri kote yacu ntatswe nk'aba leaders nk'abantu twakoze imyaka twabonye ibintu nyine byagenze what we have to do we have to protect our country our nation our music industry everything kugira ngo natswe abana bacu bakuru bafise ubwenge bazi icyo gukora bazi n'ukuntu abandi bakoze n'inzira baciye kugira ngo batere imbere wayo ushobora kumwira ngo sinari kubivugira ku ruhame cyangwa gute no ntibishoboka I have to educate my educating abana abasore banje si ukuvuga ngo duturuza kwankana nta munsi n'umwe umuziki w'u Burundi uzozibira cyangwa abaririmbyi cyangwa umurundi azozibira umuziki wo mu Rwanda ntibishoboka nibikunda umuziki wo mu Rwanda uraryoshe ikindi kintu ugomba kumenya umuziki uraryoshe umverira sati nibishoboka wowe nimba ikubwira uraza kubimenya ndashaka kukubwira urabizi neza hari igihe u Burundi bwari mu magume hacaho hafi imyaka ngira ngo nk'icumi satibi ni wewe natwe niwe muntu waje nyuma après nk'iyo nka Deza ni wewe waje wicu usanga Fariyazi ari we yari uhari Fariyazi aho ririmbira indirimbo za Munyana zaki yamaze ari we muntu wenyine usohora indirimbo icyo gihe cy'imyaka nk'icumi abanyarwanda ba The Ben na Meddy niho batangiye kubaka ikintu bubatse kigihari so rero kwikavuyo ibingibi njyewe iyo ndiko ndavuga simashaka cyangwa mbeshi na King James ba The Ben Phil Peter muri entertainment benshi n'abandi bavuga nabari ari sudi yubaka nk'umuvyeyi ni wowe muntu nyuma y'iyo myaka 10 ni wowe muntu waje uzi usanga Farias urumva rero reka nkubwira ikintu ndanje aho ngaho marangije nukuvuga bisigura iki bisigura ko abangaba bari barangije kubaka ikintu kinini to the extent ko abarundi ntibari bahari indirimbo z'abanyarwanda zagombaga kumva i Burundi nuko nsubiye inyuma nanone igihe kinini abanyarwanda bajyaga bumva indirimbo zaba Christopher Matata zaba Kanjanine z'abarundi badafite indirimbo so iyo uzi histoire imeze gutyo ujye umenya ko muri entertainment abarundi n'abanyarwanda baba bagomba ku exchanginga ibi bintu so umuntu understandinga arabimenya probably iyi wave ni y'abanyarwanda hari wave yindi y'abarundi nayo ishobora kuza bijyanye nibihe abarundi bari bameze gute politiki ikora ibintu oya sibyo ndashaka kubaza Dumba sibyo biratandukanye
Politiki ni politiki, muziki ni muziki. yafashe ukuboko umuziki w'Uburundi nibyo. ndagatuga Dumba none wibaza yuko Sadbi avuga rega Sadbi yazanye propaganda ivuga ati gute turwanira ibyacu gutegwa ari sindayihagarika gutegwa ntidutere Tumiye gutegwa ntutere. aho karavuze ubiravye Dumba hari umuririmbyi w'umurundi urabona muri arena urazi niyo batumi muri ivyo umurundi babona muri za ngo Dramati ari hiti Dramati ari hiti Fernando afisi mu mwaka uheze wa 2024 indirimbo yiwe yabaye ya gatanu yavugijwe cyane i Kigali mu Rwanda. Afise concert zingahe yinjije angahe zavuye mu Rwanda. ikindi naco ibaze iyindi example Dumba nka Philipita gukorora Double J na kuri stage wozo babwirika abarundi warakoze n'igicumuro gikomeye cyane. Oya umva hari ikindi kintu mutazi ofete mwebwe mufati hari ibintu bimwe muba mutazi neza tu. Nase ndeka mubaze n'ikintu kimwe. Kubera iki? Yumva umunsi twakure kuri kama bobu kubera iki ubu ndimo ndakubona jenyine urumva niyo nubona n'ubunyarwanda buza kuzama hano muri comment ndimo ndabubona ubunyarwanda bw'ubugoryi cyane buza ugasha ngo Dumba ngo ari marakinye nkara ngo Dumba ngo ari marikundishwa ku barundi ngo Dumba ngo ari mara gaskwere nyoko urumva nukuvuga ko jewe ndi umuntu nyine ushigikira imubano kubana gukundana kwiyo nyine ubumwe tu erega waravuze ko umurundi yaguye. Oya je ndi umurundi bundi papa segokuru wanje agiye Imanamba yavuye Burundi yavuye Igitego urumva Imanamba muri Uganda niho navuke ndavanze umugane n'umunyarwanda ariko segokuru wanje akaba ari umugane nyine w'umurundi yagiye Imanamba. Urumva ndabiza akabazo ndakubaza gatoya. Ndabizi yuko watanze support nini ndibuka ahantu nataye kubona wahereye bigaragara ni kuri Double J. Noneho ukabushigikira Uburundi kenshi uravuga Uburundi kenshi mugabo akabazo gatoya ni nakabazo kigaragaza hanyine ndabona kuri profile yawe hari ibihugu byose byo muri East Africa havuyemo Burundi ibyo bisobanuye iki ku muntu abona kuri TikTok yego kubera iki hatari flag y'u Burundi ofete hari ntabwo ari ukuvuga ko habuze nko kuri Instagram iriho kuri TikTok nimo ndayandika indirimbo zari ziganjemo nyinshi hariho izi nyamahanga nta ndundi zari zirimo nyinshi so niyo mpamvu ntashizeho Burundi kugira ngo umuntu naza aronderamo indirimbo z'indundi akazibura. None nta edit baho edit nyene nta ndirimbo z'indundi zirimo so ninshiramo indirimbo z'indundi cyane ubwo nzahita nkuramo flag imwe nshiremo iyindi urumva nko kuri Instagram kubera nshiramo ibintu by'abarundi byinshi flag y'abarundi irimo. Urumva nko kuri Facebook ho n'abarundi gusa urumva so ni nk'indundi tu so wowe uciye kuri TikTok ukagira umutima woroshe ati Dumba ntabwo flag yakirimo kandi Burundi bwose mbufite kuri Facebook ariyo byonyine ariwe nifite gusa. Dumba je nafisa kandi abarundi baragukunda ariko aka kantu wari kora ora blaming Satbi dufate Satbi no ni rogikomeye mu Burundi sibyo ararenganye asanze umuntu yindi rogikomeye mu Rwanda iri kwiraharabika kandi Satbi ikindi kintu cya Satbi ntajya mwemera nuko yoreka kugira reaction kugira ngo nawe amotive population yiwe ngo Dumba uri gushyigikira abarundi dore nk'iki kigori urumva ngo abarundi baroshe kubesha ntabwo ureba nk'ubu reka nkubwire none w'imyumvirire ntabwo ureba nk'ubu abanyarwanda ubunyarwanda n'umurundi hariho tension urumva nukuvuga ko umunyarwanda asanze nimo ndavuga n'abarundi yumva ko amabere yakitse ibintu byarangiye Dumba ntiyakaba yavuga ngo sigewe ko nibisa birababaje twebwe abarundi biratubabaza nyine nibyo ndimo nakubwira niyo mpamvu rero umuntu ashobora igikorwa nk'icyo nimugomba kumva mwiyumvire kurenga ibyiyumviro byanyu nukuvuga ko umurundi niyo mpamvu nanone umuntu nkanje ashobora gukorwa igikorwa nk'icyo niyo mpamvu nashobora gushyigikira igikorwa cya Satbi ndiko ndabisigura uburyo bwinshi muri ko muranga kubyumva
no twege twashatse kwerekana ko wewe nimba uhagaze kuri koti uri umunyarwanda kavuga Satibiwe atekereza niyo mpamvu abantu bamwe baba bita aba genius abamwe bakita aba patriotism ngo ni jewe nubwo ko Satibiwe ni umuntu normal yumva ko Burundi bwatewe tugiye turwane Dumba wewe urashaka kundengera kandi ushaka kunteranya nsubiremo kandi ntukanteranye n'umuntu bariko barakubwira ngo nibo barikora ntukanteranye n'umuntu n'umwe Dumba ndagusubiriyemo kandi igihe cyose nzoba ndi muzima zogwanira music industry yanje zobabwira ibanga iryose nzi ku Rwanda rwakoresheje kuri Tanzania rwakoresheje kuri Uganda kugira ngo batere intambwe ibyo byose n'ibihugu tuzi ko byateye intambwe imbere kuturuta uno munsi ariko hari bimwe twari imbere yavyo kubera kurangara byarashitse uno munsi turasuzuguritse somehow ariko turabavyeyi b'umuziki somewhere mu bihugu birunaka so icyo si kibazo ni kibazo cha vague wavuze ti haraza generation runaka zigafata niko bimeze no munsi nuko ejo bizobukundi ariko dutegeza gutegura abana bacu bazofata East Africa bazofata isi kandi turiko turabategura mu buryo bwose tutankisha abandi tutankisha kirazira kwankisha nico gituma ama conference yose Landry promoter mvuze ni okay wewe wavuze ko nankishije abarundi u Rwanda umuziki w'u Rwanda gute mu buhe buryo kubera ko haje ushobora kubera ko navuze ko habayeho gustopinga ingande habaho gustopinga indundi ndaguha interview Bruce Melody ariko ravyivugira ngwese kubera ko navuze ko habayeho ega Bruce sometimes nawe ntabwo ari umuntu yiyumvira neza oya hariyumvira neza kandi mwabikoze neza kandi mwabikoze kinyamwuga kandi ni navyo n'abandi bakwiye gukora aba bantu ndabazi iyo Bruce nkubwiye ati niyumvira neza yemera Dumba ndagusabye ijambo gato ndakubwire ko ibyo mwakoze byose cyangwa ibyabaye byose kugira ngo umuziki w'u Rwanda ugere aha byari ibyo ko ari strategy yo kandi urabona ko yabagejeje ahantu kubera iki ntobwira abanje ko bayikoresha nabo bagira ahantu ofete njyewe ndibaza urumva je nushaka kunyexplica ushaka kumbwira ko ubunyabwenge kunsumbya reka ndakwereka ntabwo ni umunyabwenge kugusumbya Satibi ahubwo icyo nza kuvuga umuntu we aracyo kiraza kudetermina umuntu icyo agomba gutekereza ntabwo ndi muri competition Dumba base kunyishura ikibazo cyanje sawa reka tubirengere reka tubirengere uno munsi reka ndabyumvisha abantu bose ndabyumvishe Satibi umviriza Satibi Dumba nukuri sinagushimye ariko nawe ntunshiremo ndagusavye reka numvishe yuko umuziki w'u Rwanda uteye imbere no munsi kubera quality investments n'ibindi si ukuvuga ngo gwanya umuziki w'u Rwanda udafise ibyo bintu ngo kumajambo je Satibi mvuga cyangwa wewe Dumba uvuga nibishoboka byose bica mu bikorwa iyo igikorwa gihambaye kirishikana ahantu nabwiye abana biwacu yuko quality nicyo kintu cya mbere bategeza kurondera hari nuza hano hari nuza hariho nuza hariho promoter nuza bamwita gute ba moderator broker Breezy baby mu broker muzamu mushiraho ngiye ni Breezy Bob sawa mu broker muzamu muzana ngiye urabona ariko ntibikunda kubera tuvuga ibintu bimwe tumbi ibyo uvuga ndavyumva ibyo mvuga uravyumva Tunakunda Satibi yakoze indirimbo na Davis D endora umwana umumoji tankala kera Satibi ntazi ko ndarayiza ariko je ndayiza mwana w'umumoji ya Satibi na Davis D kera cyane Satibi yakoranye na Album Boys indirimbo menga zinga kera cyane cyo Satibi industry y'u Rwanda yizi rero kubona Satibi twibibanga twebwe industry ntabaciriyemo nashaka nunganire Satibi kidogo Dumba sinibaza yuko Satibi kuri ico kintu uravuga yoba yarakoze ikosa kuko
cari igihe kinini sana wumva imiziki y'abanyarwanda y'abagande. Ico ciyumviro ciwe yavuze akagishira in public nticari ciwe wenyene, ko ndazi ko n'abarundi benshi bakunda kuvuga yuko dukwiye kuvuza kwanza ivyacu, ko umaze kubona nk'abantu baba DJs ba Peter ubona ba behaving for, ugasanga bazimirije ko indirimbo abantu ku ma stage, ugasanga hari aba nk'umuntu nka DJ ni Brian, DJ Brian akaja kuri medias akavuga ngo nta effort ngo bagira ngo twe tuzabakora umuntu mu DJs avuza mu maba urukora vyumva. Ni ibintu nyene umuntu wari wese yategeza kuvuga ati no, ifoko natwe duhindura strategies, kandi ndazi byarafashije sana, byaratumye abarundi bakunda imiziki yabo. Last year for till now twarakoze sana, harimo playlist indirimbo nyinshi cyane z'abarundi, kandi ndibaza benshi bazi kuko kubwo kukunda ivyo wacu, kuvuza ivyo wacu, haragize ikintu kinini cyane vyongura. Ariko ni kwaru kwankana twemeze naho ubu bakubise kabisa nibisasu muzee. Thank you so much Breezy, urakoze kunyunganira cyane. I think yuko Dumba ugiye kumuraba ukaraba fresh uza gusanga ari umuntu agerageza gusupportinga, ariko mu gusupportinga kose umuntu wese abagomba kuba afise originality. Mu kintu cyose muri East Africa yose ndashaka kuvuga ko umunyarwanda afise originality, niwe wa mbere. Akunda ivyiwe, yikunda kandi akora ibintu smartly. Natwe the politics yo gukora ibintu smartly kwikunda nitutegeza kuvya improvisa mu bacu. Abantu nka Dumba tugakomeza kubahamagara baduha some ideas kuko bo bafise intambwe bateye. Ibi bintu dukora ibindi ni entertainment. Isugwango. Entertainment na mutima mu BP. Sasa my brother Dumba, share your knowledge. Unyunganire kuvyo navuze. Unyunganire uvuge n'ibindi abana bacu batera imbere. Tunagusabye my brother. Dumba uraduha platform. Dumba uratanga platform gutahura kubera ko afashe abanyarwanda bumva Kirundi, abarundi bumva Kinyarwanda. Yes, of course. Kandi abarundi basanzwe basupporting u Rwanda. Ibaze rero nimba umurundi avuze support mu Rwanda akongera akayibura mu Burundi, umurundi bacakora iki? Bisaba yuko rero haboneka abantu nka Satubi barundi ukunda ivyo wawo. Je uri kuravuga nibi. Reka mabwire ikintu kimwe, umviriza, kamabwire ikintu kimwe, ibyo navuze ntabwo nza gusubirayo. Reka mvuge izindi point like probably mushobora kubona iyo mubonye abanyarwanda mwebwe mumva mushaka, ariko njewe Dumba nzi ko bidashoboka. Ni ukuvuga ko abanyarwanda uko abarundi n'abantu bagira umutima bakundana. Urumva barakundana, yaba nagira inshuti y'umurundi aho kugira inshuti y'umunyarwanda. Muri society hano ukuntu tubayeho, muri diaspora hano biraba cyane, kubera muri diaspora hano ubana n'abanyarwanda ari hano urana n'abarundi, bana n'abanyarwanda nyine twebwe turi bamwe hano muri diaspora. Nyine inshuti yawe uraza gusanga inshuti zanyu nyinshi ari abarundi tu, niyo mpamvu nzi n'ikirundi nakigenga hato, urumva, kubera inshuti z'abarundi. So abarundi they are more like nyine welcoming, abana beza, bagira ubuntu n'iki. Abanyarwanda bihe na history yabo n'ibiki byose like nabagumu, like nabagumu generally, ntabwo ari abantu, n'abantu nyine nibifuriza umuntu icyiza, niyo yaba ari wowe individually like mu buzima busanzwe. So no mu bahanzi usanga abahanzi bo mu Rwanda kugira ngo umwe azaho uwundi korabo, cyangwa kugira ngo uwundi generation izave, kugira ngo Fariyazi kumwe harmonia korabo, cyangwa Satibi wo kuntu ushobora gukorana n'uwundi muntu, cyangwa izi korabo usanga abahanzi ngo hahiye murimo abahanzi nka 5, cyangwa iyindi ndirimbo murimo ba Daboge baguma ni korabo, n'uwamenya ko Daboge na Kiriku atari group, they have songs together. No, ibyo bintu ntabwo ushobora kubibona mu Banyarwanda. Abanyarwanda they are not as good like as abarundi muri ubwo buryo. Cyo mwebwe abarundi mugira ishavu musaba abantu ikintu badafise, nabo ntabwo bari ko baragitanga hagiye wabo. Wowe ukagira ishavu ukavuga ati no muri no impamvu umuntu nka jewe cyakwe batubwiye tu impamvu jewe umuntu nkaje inshobora kukigira nuko probably nakuriye no hanze regagenga mamaze imyaka myinshi. Urumva
nakuriye hanze nabo barundi narababonye ndabazi nzugu no kuntu bameze umuntu wajya wo mu Rwanda like yabonye umurundi hari ukuntu nyine abayumva noneho hejuru y'ibyo ngibyo bagize no hari nk'ukuntu ino minsi u Rwanda rwirovuriwe nyine n'iterambere n'iki noneho ukumva n'abaturage bahari ukuntu biyemeye uburyo tu noneho ukamuhana nk'uko bateye muri ko murabasaba ikintu kigoye so rero muraza kwiteranya nabo muraza kurwana nabo njyewe muri industry mbonye meze nkaho ntandukanye like I'm different bijyanye n'ukuntu ntekereza bijyanye n'ukuntu nzi n'ahantu nakiye n'abantu nabanye nabo na exposure zanjye ariko biriya tifirupita byo kugenda kuvuga ngo akure ngo banuza kuri stage n'uwo munyarwanda we niwe urumva so rero I feel like abantu nk'abo ubu ndimo ndikuramo ubunyarwanda ndimo ndavuga ariko Dumba nibaza yuko atari bose nanjye sindi bose kandi ndi umunyarwanda ari sudi ntago ameze nkabo ari sudi ni umuntu like ari straight abantu benshi harimo n'abandi benshi cyane tu yo are you busy? I'm not busy. What's up? Dumba uje guca ibiti Nikori ninde? No, ni Martin. Kori arihe? Nagari Kori. Kori arihe? Kori arihe? Service. Wanshakiraga iki? Ana ari bitu wawe bakana. Okay. Sako dawo. Urumva rero? Yes bro. So ntabwo ari twese harimo abantu nyine bazi babone ibintu bakabikora uko ariko nabo ni bake urumva abanyamakuru nka Chita ndamubona hosting abarundi benshi akahita nyine abazana akabakoresha interview n'abandi bantu ariko iyo ugiye gufata industry yose usanga ibyo bintu bitarimo so rero iyo ugiye kurwana urimo urongera petroli mu muriro at least njyewe nka Dumba kubera nari narahagurutse mfite niyo page nguma ngerageza gukora ibintu mbabasiga tushobora gufatira kuri iyo nzira tukagenda gahoro tugakoresha umuntu nkanje tukareba ko nyine nabo none w'abarundi twabasiga abarundi bari batangiye gukora indirimbo uretse ko ibi bintu by'amagume byajeho n'iki ariko mu myaka ibiri ishize hari korabo nyinshi za Double Genande za Nuza ba Dramati bari barangiye gukora amakorabo indirimbo za Fernando zavugaga mu Rwanda there is a lot of things nyine kuretse ko na Kidumu we rimeze nk'umunyarwanda abantu baramukunda concert ziwe ziratwika zose naho mu haba hari yindi nzira umuntu yacamo so like I don't sinumva ko like kurwana iyo ntambara yo kuvuga ngo ntabwo barimo barakora gutya natwe nidukore gutya ari byo biza gufasha tu like ntabwo biza gufasha mu bivugisha umujinya ndumva ishavu ryanyu mugabo ntuzajya uri active barakubitahura ariko kandi uraritahura ishavu ryacu baritahura ndaritahura niyo mpamvu ndiko ndabivuga mugabo iyo reactinze if you react ufite ishavu urashobora gufata decision mbi exactly urashobora gufata decision mbi so niyo mpamvu abarundi nabo mugomba kuba smart mugakoresha inzira nziza kubera abanyarwanda murabakeneye nubwo turabakeneye ariko namwe murabakeneye bavuze akantu keza uvuga ngo turiko turashaka ikintu mu banyarwanda kitabaho barukundo rwo gusapotinga none bumva ni igikigo cyo bwira abarundi kugira ngo abarundi urabona n'ubundi nubwo biruko twaragerageje gutanga urukundo mu Rwanda rukwiye support no kuvuga mu industry y'u Rwanda iragera igihija hejuru y'u Burundi uno munsi nk'umuntu akunda industry y'u Burundi niyihe nama wogira abarundi kugira ngo ya industry yacu igume iduga cyane ko y'u Rwanda iri imbere yacu
abarundi umva ibintu by'abarundi biraryoshe like biba ari byiza man like ntabwo na rimwe ntajya mbivuga abankurikira barankurikira ariko nabo basigaye bameze nk'abanyarwanda barundi nuko nsigaye mbafata exactly bararakaye mugabo abarundi bankurikira barabizi ko umuntu abivuga akavuga ati uno murundi arankobye uyu mwana w'umurundi arafise impano imbezi nta hantu ntabivugira hose ndabivuga nkavuga ati abarundi baratwika reka aba producer babo urumva n'aba producer yo bari hano mana abana b'abarundi yo baje ba Endomike n'injye ubu babereka fanya yivi niyo Endomike agenda mutunitinga nk'umusitari ubu bakori bose buri musitari aje hano nyine ndamuha icubahiro akwiye cy'ubusitari hano turafite aba producers b'ibikoko babi cyane aro nka Breezy One Way turafite beat mu petit twa Frank twa Sidiki yakoze za Jove bien za Sabbi niyo yakoze ijyanye na Rinoji koza maririmbo mu peta kiri muto ba Breezy bamaze gukora ibiririmbo byinshi kandi bitazi sasa ikintu nagomba kubabaza ahubwo nabone bashoboye ku jambo ai Breezy mu majambo Sabbi yavuze ikintu kijyanye na quality Murundi baragiriza aba producers uko ngo mukora byose amusanga fati nko muri ibyo bihugu byo ngaho hakurya usanga mwari coding ngo nakora mastering n'ibindi bigatuma ngo dabajya waragiye kumupromotinga siyo caption sinari na postinze dabajya kugira ngo sati bagende kurwana kaswere ngwana nawe atamafaranga ufite sindagusumbya amahera ndumva kuri ico kintu ariko uravuga ngo abanyarwanda ngo bakuriye ngo magume ngo tubatahure bro natwe dufise kote yiwacu abarundi turabana beza natwe tuba dushaka ijya affection tuberetse abariyo basumuna kwereka birababaza kwereka umuntu iciza muri feedback akakwereka ikibi ucugira stop ari ijambo bavuga nta murundi ariko aragwanya umunyarwanda ngo kubera promotion ndazi neza ko abanyarwanda badukeneye kandi uzobirabe amaconcert menshi y'abaririmbyi b'abanyarwanda bayakorera mu Burundi menshi cyane gose Breezy ibyo uvuga nivyo ariko ndaza kuguha saying bavuga mu cyongereza ati persistence is better than resistance umuntu iyo uri kurasunika uwundi arimo like persistence ni ukugumizako ubundi akaguma nyine urwana urimo urapasista kibaho mu gifaransa abo gupasista ni ijambo ry'igifaransa ribamo gupasista weri Sharon urumva igifaransa n'icyongereza ava yusobanure kiri Sharon yagiye iyo ukomeje like usunika ubundi umuntu arimo aresista usunika ubundi arimo araresista kandi wowe urusunika umuntu usunika vaho agacanesha uri kurasubira inyuma perseverance so urumva rero mwebwe abarundi like ntabwo mugomba kwemera resistance y'abanyarwanda mugomba kugumizaho mupasistinga uwa pasistinza asumbya uwa resist nta ntambara turimo ugeze aho ngaho ugahita ucika intege nyine biba birangiye bazo rega twe nta competition turimo n'abanyarwanda competition fora nayivuyemo atwaramenye cyo gukorana just gukorana iyo umuntu yatemeye ko mukorana uramureka niko twe dukora niko abarundi bameze kandi ico n'ihinduka niko abarundi tumeze twese nitwisemba no kure umurundi yakunze ikintu for real akoreka ko yagikunze mugabo iyo umweretse yuko harimo nakagaye canke ikindi kintu urazi impamvu ndabivuze gutyo dumba Jesse ndiko nahamagara abarundi kwa nk'abanyarwanda naje nabona nka hari abo dukorana bakivumbi turamaze gukorana bakrisize n'abandi benshi turakorana bien uravyumva ntagwa nk'uruhare mugabo hari gihe umuntu umukorera iciza in feedback ukabona yuko wowe atakwitayeho uravuga ati no so ifoko nanje menye ubwenge bw'iwanje nkamenya kwibeshaho mu gihe ujya muntu nzomukenera ntanyitabe nkamenya ukuntu ushobora gufightinga kuri side yanje ngira ivyo urabitaho ikintu ca quality naco bro sinibaza yuko hariho difference nini nibaza yuko umuproducer yuzuye mu bisanzwe umuntu witwa umuproducer yuzuye ni umuntu akoresha ugutwi kuyiwe avuza akora mix and mastering indirimbo ikaba yuzuye yose
hakujya kwa Koli cyaye kwa abandi benshi muzi bakora ngaho iwacu hariho street nazo ikintu cya quality genzi kimeze bien indirimbo zacu sinumva binenga kabisa indirimbo uno munsi kuri quality twaravyumse kandi urabona ko twibye kuko nk'iyo ndirimbo one way ijya wamaye je nari abantu bacha kuri batatu producer nayo mu producer muri Jamaica yarambwiye ati indirimbo imeze neza ariko kuri yambwiye asigura iti hari ahantu hari agakosa gatoyi mugabo si kanini cyane utazi umuziki ntagishobora kumenya yambwiye ati ariko ibintu bimeze neza Very nice bagiye kwenda wewe kugo murondera very nice urumva rero ikintu gusa kihari tensisindira gato sivu duani jambo bavuga ikintu kijanye nuko gusanga umuproducer ofete ngo mastering byose akabikora ugasanga ariko recordinga kararanja biki nibiki sasa ibyo bintu ngo biba mu Burundi gusa oye biravana n'umuproducer nka je hari gihe numva indirimbo ntayitanguye basi itazi ko ndayishaka ko je ngira image y'indirimbo ko nshaka igira output kuko je nsanzwe nkora mix na mastering hariho ubundi wavuga ati je nta kibazo ujya na mix biravana n'umuntu wese uko akora nka Frank barundi kazi je nari mfise show ya The Ben niyo tugiyemo ubu ngubu tuzerekeze Dumba reka ndagushimire ndetse ndanavuye ndi thank you ko waje kuri live nagutsinze muri battle zose nibaza yuko tuzokomeza twubahana and dutera imbere mukomeze mwubaha Murundi thank you so much yaga uyu ubaha ndagukunda ndagufana sivyo kandi jewe sintinya kuruzinga ntabwo ninya gutsindwa tu aba ni fresh kabisa ariko Sadbis Dumba n'umuvyeyi man Dumba n'umwana mwiza sana gose arabizi ivyari mwarabizi abagenzi banje hariye Dumba ivyari mwarabizi nivyo ndi mwarabizi iki boss cyanje urazi Dumba ni tajiri nuko ugiye nari guca kukubwira ati situation y'u Burundi no Rwanda ni nka situation yabaye ku banyarwanda n'abatanzania abatanzania babimye support namwe mwafungiye imipaka mu muziki reka nigire muti nibyaba birebire niryohere ariko turacyahari igihe kirahari tuzovuga my brothers Dumba tell to Rwandans that how much we love them, how much we love Rwanda, how much we are families, and next mu bintu byose we are together, we support music yo mu Rwanda, we assure mugomba gusupportinga music yacu ntihagire ikibazo na kimwe kiba hagati y'umuziki mu industry y'u Rwanda n'iy'u Burundi, ariko ikintu kimwe gihari tu mutwereke ko muhari natwe tuzoreka ko muhari. Thank you bro. Okay, merci n'abandi musigaye muvuge nka Satibi n'abandi muvuge ko mukunda abanyarwanda basi Niko biri Dumba turabakunda cyane abanyarwanda dore ko baguseze Dumba dore bingene bagusezeye neza abantu bose baciye bahindura mudi baragusezera neza papa indero yacu Dumba indero yacu ubugwa neza n'ubuntu bwacu n'ububona Dumba there is something different muri fura ikindi kintu Dumba muri konte tuzokora uzovuge hari abaririmbyi bo mu Rwanda bemera abaririmbyi donc bakorana amakora bona abaririmbyi b'abarundi abaririmbyi bamara gushika mu Rwanda bakababura ibyo nzogenda mbivuga kubyo wowe uzajya umbwira iyo hari umuntu yavuze ibintu by'ibirofa n'ibyo uzoke umbwira ugende utwaye kano kantu ahubwo ugende wigishe ku minota y'abanyarwanda ahubwo kugira kumenya gusharinga love umuntu yo kweretse nuze urukundo bijya rukora tubwira ahubwo nibo warukwiye guha icigisho ibi bintu bizoza nanjye ndahani nzajya mbikora iyo mbonye umwanya iyo ndonse umwanya kubera n'ubundi ibintu ntabwo ushobora guhaguruka uvuge ahantu bidakwiye rero nk'iki gihe ni igihe cyiza cy'ilive urumva kubera amakimbirane arimo hagati y'ibihugu and then abantu twebwe baratuzi abarundi baranze abanyarwanda bazi Satibi iyo abantu babonye uyu mwuka mwiza twebwe dushobora kuza tugawushiraho gutya
bararelaxinga, they relax. Urumva, and then ikintu cyose kiba gifite intango, so biba bigoye sometimes kuza mu gihe gitandukanye ibintu bidakwiye ugatangira kuvuga ibintu abantu bakubona nk'umusazi bakavuga ati niyo yari karavuga birumvikana kabisa. So I feel like your life is very important right now. Twakura n'izindi zimeze gutya muri iki gihe n'izindi nyinshi zimeze gutya muri bava gukura muri projet ya show inje muri projet ya show wavuvamwe wavuze my friend ashaka kukubwira kumba n'ikintu kinini cyane bana nakubonye ugiye kumwakira kabisa bana urabutwika sana bana genda ndagukurikirana urabizi jewe ndi ikintu cyitwa self made, no kuvuga ko nta muntu wankenye ku radio na wankenye kuri televiziyo nta nubwo ndabikeneye, no kuvuga ko icyo nshaka nicyo nkora. Ahubwo aho mbera mubi ibintu nkora ugasanga byose buri gihe bisa nkaho ari byo bikabaye bikogwa, no kuvuga ko ni radio ushobora kuyiha propaganda, jewe ni wanshiramo propaganda. Ngiye nkora ikintu numva ko ari cyo kigomba gukogwa, kandi kenshi nsanga abantu ari cyo bumva ko ari cyo kigomba gukogwa. Aho dumba niho mbera mubi cyane. Twajya abarundi ndabakunda. Bye. Flash. Bye. Bizman. Hola, Satpi, where are you? Tat. Imana yasinze. Oyo. Ebana nakubali chamana mwanangu, kitu chamana. Thank you so much. I Breezy n'abandi bose mwaje nga mwangerageje gusabikira brand yacu n'ubuntu bwacu ndetse mubikora mu ndero. Ibintu bimeze neza, turashyira ubwenge tumeze fresh, ahubwo ikintu tugomba gukomeza kurondera ubumenyi, guca ubwenge kugira ngo natwe tumere nk'abandi. Ni that niyo secret. Ubumenyi, gukorera hamwe, teamwork, tutitaho ku bintu bidutandukanya, twikorere twitera imbere. Yaga oyo pupu. Yes. It was good vraiment, and live vraiment yari nziza soto muri iyi minsi vraiment nkuko ndumva bigutse. Yes, kuri kwerekana kwa meme l'union c'est bon vraiment. Yeah. N'abantu bahora bazana ibintu byo kwankana like ahubwo bigireho cyane entertainment nanziko yawe. No, tugomba twebwe turabona gihugu abanyagihugu tugomba guhangana nta n'umuntu wari we wese cyangwa n'umuntu wari we wese, no twe twipambaniye n'ubuzima tuteze iteka igihugu cyacu, ahubwo gusa umuntu avogera igihugu cyacu niwe n'umuntu tutagomba kumuha ikibanza. Ugiye uri mu kazi kirazira kuja mu bintu bigusa amazi, uri mu kazi no mu kazi bisa amazi. Of course Nisharanga kwisaje sha kubona iki kibazo gifashe inzira nziza cy'abantu muri discipline. Tukomeza tububaha, tubana, tukundana, nivyo tupapa. Sisi kazi yetu ni kupiga kazi usiku na mchana, twiyumvira hao twokuri imiryango yacu hano haraho kabisa. Umushinwa baramubwira ati wakoze pirate bwaguma gukora ibintu aguma producer ntagarika. Natwe rero turi ku kazi turi nk'abasoda.